enti obabi abata no a ne court na da hokwa enti odi no love bonded didn't try anything. Yeah, love bonded is here. Omo nhye de hume ne said the Charly. Yeah. Wo ma 90% trim say be ma bi obehia ne bia. Ono no do no nko ade eso utimi wane. Like, what's Kwaku Manu talking about? Yenti ase. Like, how? Sika or Sunday akofie November we mu no. Lemfa say or the nyina bro back. You heard me right. I miss me say name one. The obey ni. Lemfa say November we ekosi na we ye no. Say o send this kabia above £100, $100, €100 or the nyina betimi abrel back. Nyina na say obekọ so ayusu Lemfa e dey ascend this ka November we and you stand a chance say ubenya o sika nyina back. Umpe we na open the Lemfa is secure, reliable. Sans na send this guy within minutes na edru abusuafo enchen. So your first time so I won't care just go straight on Google Play Store iOS na download the Lemfa. O download the Lemfa referral code no. Just use Polino POLEENO and no now you use a Lemfa besa ache bibi kakra na fi wasa enter into November ache dia Lemfa edema. Lemfa is this is a way all catchers thank you for using Lemfi. Answer Ghana for epe ehu Kwaku Manu nyina ho ne se. Kwaku Manu ne Charly enche wo be ware ana enche ye bete PayPal ana. Na Kwaku Manu akasa afa asem we ho. 3 months ago Polino me be breakdown sa topic we ho. Kwaku Manu ene Charly twa movie bi e friend Love Bond. Love Bond na eno ena akotwetwe ensem we nyina aba. Na nkofo say de ekone de em say abrosini eso na eba asa no Kwaku Manu aba abeka ho asem Polino mamu hu ensem Kwaku Manu kan no na me so madwen nkyira me wo fa ho no me de aka ho na wo so adwen nkyira no de aba boys akasa afa asem me say there be Kwaku Manu oh there be on ne da ontimi ne no enna nti because a single man it's a single man nko ade ontimi ne Charly enye enam for sem sa say Kwaku Manu ni girl be a friend Charly omo ye movie am crofo se ne mpena no a say Dubai ni ade ni no makwa aba ni ade hwesunsumu mi yan say Kwaku Manu say no prese ne Kwaku Manu say Kwaku say on as won waye ni ye wo so ne ye movie keke ni ade won waye bi enu de we ye nkosunsun agene so atimi akire ni pade se bu sitie na say me kan we asem na on team ase mi sia na ka say akora we de say de o ni nanti udi no wantiasia afede wa kire me sesisi wo sere me wa warranty girl na say mama kan you ene meja so tiasia enti Kwaku Manu ene oba bi namwa oni hire sese ni hire jari ayaya mo susu Kwaku Manu susu gu adola ase wan wan rajeli ase wan no eja wo ja no asere papa topo bibi ene again de tase ni adi nyina ebi anya Kwaku Manu eja de kasa tentene ni adi nyina na odi pedi sika enti oba bi abata no a ne court na da hokwa enti odi no me na before bi to say na nakele any the Lord Father eso any me twetwe nkomo say be ma so ni oba ntimi mfa adamfo too tight sa there be heden a bibi ekoso nti sa ansem no ye just Kwaku Manu so watiti bebre we really comment bebre comment no bi wetimi aba say mema o meso so Kwaku Manu so na wo so memekọ ana bibi sa obi say ahombrase till say e bedru America na ya show true colors we ena nsem a ekọ no Kwaku Manu de ene Charly de me show say omo receive a lot than the cry ho no na eno na Kwaku Manu buy no obechirem say ono de say ani oba en act de oyi na kumam say o act a obeye de okra no chenchen a na odo na odo oba na say be jealousy ebe kachew no we nyina na say o de Kofi a na oye ni host ekọ back say ebra na o yes ni fufuro mu ho no ad na director Jones Ajiman J Films director be obi anyame enshaw na omo character bi ana say costume a ono no etimi dware bom enye se no mo engra o omanyi hwe ankoso because no nim say the o si pe na asem no omo ekoye bibi say Kim ebetete omayo nkofa nentem ema o se ma lady no kra ka chere no say Kwaku hwe na woni me ana because oni me da say Kim
ebia how e si pay ho asem anhwa na nkowie sa enti o kire say de muhu se one Charly ye nyina no acting and no we make say what like what's Kwaku Manu talking about yenti ase like how but nyina mu no oboy sike so be kan se mebre na wa yi Ghana fo nyina no kama and some o kan ye bi ne say o se ono Charly de omo ye nyina no love bond movie omo twa no enti na mo hu ne sa nampo so person one Charly ware a na se esi obrabo kwan so a ompe ne nyoma social media bebre sa enka beti o se Kwaku Manu ne Charly wedding date say ana ye ware say ana ya ware code na apia bonten but said ne bibia da social media e na odi tufu say wo ye be ma wo ye oba na se be ma ware wo mpo a ana se oni obi date na wo feel ne pa hwe no one time post no because enya de pa ebe lady to bibia ebia no wani ankwaje ho nti o se ono de se ono Charly date pa se Ghana fo mu hu na enka on ma social media me posti oni ne kissing oni ne ko Dubai oni no enam na omo have fun no wo se anumpo no enye kissing no no killer kiss I say I'm kiss you I'm love you no enye easy so say ono ne kiss ye killer kiss into say e ba so nko kiss Charly a nkenye bi ne de wo ye a modwen say omo date a mo de nyoma toto ase a mo posti e ko viral no a etingofo bebre akoma ema empo no oba nka osa ne na abo abrabo a amfa no empo akachi jealous a wo se wowu a wowu amwani nka wo mnem na de na wo se frefre se empo se ye date ampa aden e na wo frefre enti wo se munyai na emom nyini na nyini a yetwa ye behu abakro ana se aduane kro ana se fruit kro aso yeah ena sa asemwe so nem say wayi ano wo several interviews say adwuma na moye but ade enche no ne ehu se mo namba ade enche no love bonded in try ne tie I just movie nesi okay ebi a love bonded esi a omo nhye de hu me ne se de Charly ye okay the make is what must say you say akoye sini a in times anything obi wo ma won titi ni twa ase year on person dey record no be yesini ampa enye se won ti ase eti akoma eti akoma me metie ebia me metie me metie wo se me obi a me social media person yes but almost after me yerechi ma date won bi obi no woni okay no cry come you cool lie sana me bo me bra on for relationship and mabon me pesa de me de to me on side no me pesa de na no so nche se ebia o se kofi no mama beti ase ye se so nko ba ne be makura nka mu start se mo nante a na mo nya awale fo kura na social media kura no nyesa wo twe ho okay obetimi apost na ti nko ma me do di okay Bema kura wanya ho ade kura no so supposed to no okay asma making ye bia me kan me se me kasa kire badwumba kire mu ye okay wonu me say true da mo do mo ho enti ase bia monya na mo prove kire wi ase se o ye de yete ho ase yete ho ase se ye pe ho asem efe se bia ka me dofo bi be me na ka kofi na post no o social and media so wonu so bi mpa bo nyina ne se yemienu na awade de awade ni se baso okay but eyo obi so anigi said obi di akoma pa adwene ene ahokeka di ta kire se nke benya na nka ya awade no obi so wo sa akoma na ne sa energy na se emmem yes ba bema bi ahia wo ba bia opeso hwe ne su ne ban o hwe se ne ya sa wo ba ne tie no wone ne na brabo ebekọ enti ne date answer na so e wo Ghana fo bebre trim se man bi titiro man wo mutimpa emema so yi mema tengina ho a emu 2% pe ene wo na adwene se oba we ye on na tan chenchen so ware no
Okay. Chinchina is a ba no tiase no wale no. I know they were sir. But e wo ma 90% trim say be ma bi obehia ne bia. Ono no do no nko ade eso utimi wale no. Timi ware no dey true. Eno ne ye mistakes a ye komu a enche ne yakowo ba akom yenu. Na de enti a muntimi ware no a ye kan ye no. E ba kwa kosi wo manim. Na mo jai. Okay. But also love bondage. Now just say the mini charity na bond. Ewo Ho. Apart from sinin akasa, mini Charly you free. Mini Charly before you be try love bondage. Okay. Enti yemfa ne say anyon kofa no ho. Maybe we'll be posting where you know share 10 years before and what they buy be see the same 10 years before no a location, a share location. From then no and the be phone so nkomo eti say be ho ye a woman we are be hwe kora be 2 years 1 year kora nipa no kora be anen kasai. Yeah. They make out masi. Eti meme wade ba ko bi ade bi ameka. Meme nkoma et se nkom hye. Me se nipa ene nipa nhia kwa. E wo reason ti a obi na obi share 2020. Yes. Obi na obi share 2019. Ba me no okase efi na de kro na mo share 2019 no. Ade kro popoti pa no efi na mo ye ho adwo. Yes. Me ne Charly share for location ache. Me best na nkran me start location no nka ho. Eyo nkofofofo na me do mo ye adwuma. Ana ekoba se ukura se ukura na wo yesini etina ye nti de Kwaku Manu e ka share ne lovely subscribers ne lovely fans nyina ne say montalanku be on the wedge like bibia nyanko so eje kwekwere mo bete but ono so engina mo pressure so we got pressure mo de ma no so Charly de wanware na ye ntwe Charly so se so uja Kwaku Manu a ana wanware Kwaku Manu a ye ntwe Kwaku Manu so uja Charly a ye ntwe wo amfa Charly anko ba bia say aware kwan so a ye ntwe ma untimi nye Charly sa untimi ndi no ho agro sa na ho nya no o say sa pressure na mo de ma no entimi no ai because muntimi ma no pressure e ma ne ngofa de because my friend is sorry nya calibus ono adamfo a one ne no one ne te e funny face e boss sa pressure ni bi say so ngofo o kan de a mo ma ne nye ho ai yes ma ne fanto so ma ne nye ho ba we dey o say me yan fanto so ma ne nye ho enti mum pushi agenda na mo ware but say agenda we dey o pushi a enkosi hwe because ono no ondi de mo kan echi na ongofa bibi nyeden enhye no kon because say no na ni da ho pa enti on taking your on the slighter note ready steps the besi bia no be ready enti so ready no say okay fine emom Charly me ne etwa love bond sini ni etwa but em say bia bia adru no me ne no ento abrabo so a enye wo na obeka ono abehu but say pa de esini eno mutwa na de wuhu nyina enye keys peg eno de man na keys etimi ma TV so etimi ma TV dum enti we de enye keys peg eno de ma Charly enti also comment etel saying binim say also o ne Kwaku Manu enya adwen o say o meka ne saying Charly so post e ngofo bebre ba ne ayi say also so no odwen say o ya mana ye obi ya de a ye study ho enye sa obete ensem bebre na ngofo ka ba Kwaku Manu abebreki ni nyina down na wabechirem wo Kwaku Manu TV YouTube ba ebia na wonya nhwe nti mama o breakdown no ba okohwe no full I think it's over an hour okohwe ni nyina obenya nchehwemu a oka no ma be ma brief of the okan no me de kakra ebe hyehyem na watie nsem ni bia okan ba ope full video na hwe de a ne nchehwemu ni nyina Kwaku Manu TV na ekohwe ni nyina also adwe nche ekire wo say omu date ana nche ombe ware ana just love bond series now mu twa no na trigger anyoma we nyina o say on de obenya na nka love bond esiwie a afi mu behu say bibisa abekoso akoso ana say the series be ba bi be cover love bond na say sa pressure we nyina eto etwa ogidi say love bond sini enti na akofa nse bo nyina ba ana ogidi say love bond de but oma fole ama omo ho ti nkoma me no di anyonkofa ene mpratwe obi timi obi father from pratwe be mpena ase they make what man say adwuma na ye no ye fancy say adwuma ye sisi ai love bondage no menye ni say
to me side there me dey me person Ghana for nyina te asese say me official girl a any social media so me person ni party asese Okay, the what you say bia na nya official ana sinina mu no abey official and to omo mame omo sa na omo ntwen and me fa dey am de kire was there na nkofo comment ni bi eti say say to some pass say on enyo no etia sino si kisi no e bia we me prada dance a watwam so e bia no me ex girlfriend a efina ya sa be hia so ex girlfriend a ofuna no sai na se we kura nya no fe eye peg me can't say that asa nyam eye peg kofi ya kase kisi a ye ne kofi ni kisi crazy o say ye bibi mam ha say no kissing said anya your culture on say nya dia on say boche ko abunzo obi ne pina jabo kisi Ghana ni hu kra no wotimi hwe ne din enti ade ye hu a eye peg kofi na mche say eye peg what say ya do obi afraid kiss ni kiss kofi we mitimi kra ye bi de me batimi e bia vada kra betimi kisi vada no eye peg ba mitimi ntu vada no yes ti mitimi kisi vada esono peg and a small kiss. See, you come and say peg then can have fun. Oh, but said Obabe and I say, you know, now, you know, almost show facial expressing here. We are acting. I am there will be men will be disagree. Is it Kwaku killer? Oh, I think romantic like SMB money a year rare. What cigar? Swat I say. The kid new rare class from village champion. Be actor and you know, so both Nina. Did you make a way na a tear for me? Say, baby, I do more comment in the other. Yes, true. Ye me, now will be no more yakra. But me just say, me Ghana for person who be about me. Yeah. Said ye, maybe a criminal. Me jawade a me de betu dwa se me jawade me ex ware ya wo de betu ntentan kese nso wiase nyina hu ye no me se true madofo bebre no e ka wo monko na nkama ware ande ne kwaba eti se oba bi kura ba makwam a wo de fan se kama ware sisi ai ana me chali pre ruwe ya nkan se da nya de ayu o nipa bebre madafo bi Kumasi Kofi Energy ye ko Kumasi ya hu ya bravo ku de Charly de also ware no wan ware no pa de ne sa mami nyina sa wadwen actual say because actors here omo ya ade a omo make sure say ubehu or act de ne nso na ugidi say asempa through the acting nti ugidi say acting ana ugidi say ade a ago on the sideways free acting mu gakra and akọ personal ugidi sa nti ugidi a comment onyini a also comment enya atem de the obetwe bia no you are welcome but say open full video na ahwede a Kwaku Manu TV okwa obenya ni nyina ahwe but na make catch you say on download the Lemfire na use promo code Polino POLEENO say your first time at Lemfire be chew bi kakra na Lemfire say November we kwesi na wie ye no ska bia wo send bia above $100 £100 €100 so no Lemfire say or the refund ni nyina be ma e wan ni nyina say obekọ so use Lemfire na wa stand a chance to win all your money back was send within November when Lemfire say we akwanya or they catch you say thank you for using Lemfire. Now Lemfire reliable way secure Samsung rate no eso chen bia o use Lemfire betimi dey send this car bank account and I say mobile money so na Lemfire dey unim say yen ye chirem your best surprise so anytime bia Christmas e be cry dey and nyoma everybody no esronko and just download Lemfire na issue kai say Polino me na me catch you into who referral code na just type Polino POLEENO ye hwen nsem Kwaku Manu e kan ye no edi ti nkoma me no di anyonkofa ene mpratwe obi timi obi father from pratwe be mpena ase they make what man say adwuma na ye no ye fancy see adwuma ye sisi love bondage no menye ni say to me side there me dey me person Ghana for nyina che asese say me official girl a any social media so me person ni party asesa okay the what you say bia na nya official ana sinina mu no abey official and to omo mame omo sa na omo ntwen me fa dey am de kire was there na nkofo comment ni bi eti say say to some pass say on enyo no etia
no si kisi no maybe I wear me prada dance or watch him so maybe I know my ex-girlfriend if na ya sabe shi anso ex-girlfriend ufuna no sai na se we kura nya no fe eye peg me can't say that as anyam eye peg Kofi ya kase kiss ya ye Kofi ni kiss crazy o say ye bibi mam ha say no kissing said anya your culture on say nya dia on say aboche ko abunzo obi ne pena jabon kiss Ghana ni hu kra no wotimi hwe ne din enti ade ye hu a eye peg Kofi na mche say eye peg Kofi ga do bi afraid kiss ni kiss Kofi we mitimi kra ye bi de me batimi e bi avada kra betimi kiss vada no eye peg ba mitimi ntu vada no yes ti mitimi kiss vada esono peg and a small kiss. See, you come and say peg then can have fun. Oh, but said Obabe and I say, you know, now, you know, almost show facial expression here. We are acting. I am there will be many will be disagronana. Is it Kwaku killer? What romantic like SMA be a money a year rare. What cigar? Swat I say. The kid knew more from village champion. Be an actor and you know, so both Nina. Didn't I make away na a tear for me? Say, baby, I do more comment in the other. Yes, true. Ye me, will be no more yakra. But me just say, me Ghana for person who be about me. Yeah. Said ye, maybe a criminal. Me jawade a me de betu dwa se me jawade a me ex ware ya wo de betu ntentan kese nso wiase nyina hu ye no me se true madofo bebre no e ka wo monko na nkama ware ande ne kwaba eti se oba bi kura ba makwam a wo de fa se nkama ware sisi ai ana me chali pre uwe ya nkan hyeda nya de ayu o nipa bebre madafo bi Kumasi Kofi energy ye ko Kumasi ya hu ya oh bra ho ku de Charly de also ware no wan ware no pa de ne sa mami nyina